Urupfu ni igice cy'ingenzi kigize ubuzima bwacu. Amagambo nk'aya agaragaza imyizerere y'uko urupfu ari ikintu gisanzwe, ko ari iherezo risanzwe ry'ibifite ubuzima byose. Bamwe bavuga kandi bakizera ko urupfu ari cyo kibi kiruta ibindi, abandi bakavuga ko urupfu ari umucamanza utaberewe cyangwa uriya ngo ni uko akomeye cyangwa yoroheje. Umwaka wa 2025 usize twambaye abantu b'ingenzi bagize umumaro ukomeye hano mu Rwanda, haba muri politike, imyidagaduro ndetse n'imikino. Uyu munsi nabateguriye urutonde rw'ibyamamare 10 byitabye Imana muri uyu mwaka hano mu Rwanda. Ku mwanya wa mbere turasanga Musabyimana Gogo Glorious, wamenyekanye cyane nka Gogo, akaba yari umuhanzikazi mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, aho yamenyekanye mu ndirimbo Blood of Jesus. Uyu muhanzikazi wari umaze kubaka izina rikomeye hano mu Rwanda ndetse no hanze, yitabye Imana tariki 9 Nzeri 2025 nibwo hamenyekanye inkuru ibabaje y'urupfu rwa Gogo, wari umaze iminsi muri Uganda mu bikorwa by'ivugabutumwa. Bivuga ko kandi uyu muhanzi yari asanganye indwara y'umutima. Gogo yavutse mu 1989, avukira i Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba, akaba yari umukristo mu itorero rya Anglican. Ababyeyi be bombi bitabye Imana akiri muto. Ku mwanya wa 9 turasanga Jean Lambert Gatare, wamamaye ku Isango Star ndetse na Radio Rwanda. Inkuru y'incamugongo y'urupfu rwe yababaje umuryango mugari w'abanyamakuru bo mu Rwanda. Ikinyamakuru Isango Star yakoreraga, by'umwihariko akaba yari n'umwe mu bayobozi bacyo. Jean Lambert Gatare azibukirwa ku gushimisha abakunzi b'imikino mu kiganiro urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda. Azibukirwa kandi no ku bahanga buhanitse mu bijyanye no kwamamaza ibikorwa by'abakiriya b'ibitangazamakuru bitandukanye, aho ijwi rye ryari ryarabaye ikimenya bose. Gatare avuka mu karere ka Ngororero, ahitwa Inyange muri komine ya Kivumu ya kera. Aho Inyange niho Gatare yarokokeye Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko yahitanye umuryango we. Ku mwanya wa 8 turahasanga Alain Mukurarinda, wamenyekanye nka Alain Muku, yari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Yitabye Imana tariki 9 Mata 2025 azize indwara y'umutima. Yavutse 1970 mu mujyi wa Kigali, aho yatangiye kugaragaza impano yo kuririmba afite imyaka 9. Amashuri abanza yayize kuri AP Rugunga, ayisumbuye yakomereza i Rwamagana, naho kaminuza yiga mu Bubiligi. Muri Nyakanga 2021 yagizwe umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, ashingwa inshingano zo gufasha mu gutangaza no gusobanura politike za leta. Alain Mukurarinda yashakanye na Martin Gatabazi muri 2006. Ku mwanya wa 7 turasanga Ingabire Marie Macre, yari umwe mu bagore bazwi mu Rwanda kubera uruhare yagiraga mu kurwanya ruswa n'akarengane. Ingabire yakuriye mu buhungiro, aho yabaye muri Kongo n'u Burundi, akaza mu Rwanda ahungutse mu 1994, kimwe n'abandi banyarwanda bose bari barahejejwe inyuma y'igihugu kubera ivangura n'akarengane bakorerwaga. Mu byo yashyiraga imbere cyane kwari ukuvugisha ukuri ku makosa yabaga yagaragaye ajyanye n'akarengane. Yagiye ashyira imbaraga mu gusaba ko abanyereza umutungo wa leta batakomeza kwihanganirwa, ndetse ko bakwiye gukurwaho inshingano. Ku mwanya wa 6 turahasanga Mukanemeye, wamamaye nka Mama Mukura, dore ko yari umufana ukomeye w'iyi kipe. Mu 1922 nibwo Mukanemeye yabonye izuba mu mudugudu wa Kibitoki mu kagari ka Munazi mu murenge wa Save ho mu karere ka Gisagara. Ni umuhererezi mu bana 8 bavukana. Mu 1965 nibwo yashatse umugabo afite imyaka 43 y'amavuko, ariko nta mwana babyaranye. Ku mwanya wa 5 turasanga umunyamakuru wari ubimazemo igihe, Kasimu Yusufu, wakoreraga urwego rw'itangazamakuru RBA, by'umwihariko kuri Radio Rwanda muri gahunda zitandukanye zirimo amakuru y'Igifaransa. Yitabye Imana azize uburwayi. Yamenyekanye cyane mu 1998 ubwo yasimburaga Murebwayire Agnes mu kiganiro cy'imyidagaduro Samedi Detente. Kuva icyo gihe yari agikorera Radio Rwanda mu makuru y'Igifaransa, nubwo yagiye mu zindi ngeri z'amakuru nk'imikino n'imyidagaduro. Amakuru y'itabaruka rya nyakwigendera yamenyekanye tariki 25 Kanama 2025, aho yazize uburwayi yari amaranye iminsi.
Ku mwanya wa kane turahasanga Nshimiyimana Theogene wamenyekanye nka DJ Theo mu bikorwa byo kuvanga umuziki. Yitabye Imana tariki 21 Mutarama 2025 ni nyuma y'iminsi yari ishize azahajwe n'uburwayi bukomeye bwamwibasiye. DJ Theo yaguye mu bitaro bya Masaka aho yari yarajyanwe kwivuriza. Abaganga bari baragaragaje ko arwaye indwara ya typhoid ariko uko iminsi yagiye ishira yagiye arushaho kuremba. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Protais Mitali wabaye minisitiri wa siporo akana ambasaderi w'u Rwanda muri Ethiopia. Yitabye Imana mu gihugu cy'Ububiligi azize uburwayi. Mitali ni umunyapolitiki wahaye inshingano zitandukanye mu Rwanda kugeza muri 2015 ubwo ari ambasaderi w'u Rwanda muri Ethiopia. Muri uwo mwaka ni nabwo yeguye ku buyobozi bw'ishyaka rya Parti Liberal. Yigeze kuba minisitiri w'ubucuruzi, inganda, ishoramari, ubukerarugendo n'amakoperative ndetse aba n'umudepite mu nteko nshingamategeko. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga Zigiranyirazo Protaze akaba yaritabye Imana tariki 4 Kanama 2025 n'umuhungu we witwa Mukiza Zigiranyirazo Antoine. Uyu mugabo yapfiriye muri Niger tariki 3 Kanama 2025. Zigiranyirazo ni umwe mu banyarwanda 8 baheze muri Niger nyuma y'uko bimiwe ubuhungiro n'ibihugu bitandukanye nyuma yo kugirwa bere no gusoza ibihano bari barakatiwe n'urwahoze ari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda Arusha muri Tanzania. Ku mwanya wa mbere turahasanga igikomangoma Preciosa Mukabayojo umukobwa w'umwami Yuhi Musinga watwaye u Rwanda hagati y'1896 n'1931. Yitabye Imana muri Kenya ari naho yari atuye. Nyakwigendera Preciosa Mukabayojo ni mushiki w'umwami Kigeli Ndahindurwa watanze muri 2017 ndetse akaba yaranaje no mu muhango wo kumutabariza wabereye Mwima ya Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda hatatabarizwaga abami. Amakuru avuga ko nyakwigendera Mukabayojo yitabye Imana tariki 27 Ukwakira 2025 azize urw'ikirago n'izabukuru dore ko yatabarutse ku myaka 93. Mushimire bakurikiranye ikiganiro cyose kuri Mugisha TV mukomeze gukora subscribe. Ndabashimiye.